kecil ikannya tapi mantap. Oke, kita coba lagi ya. Spotnya kayak gini nih. Oke guys, ikan betik ini guys, mantap. Oke, kita coba lagi ikan betik. Oh, lepas guys, babon guys, lepas. Oke guys, kita coba lagi. Mau kenang guys, di perkebunan sawit ini teman-teman, cari parit-parit yang ada ikannya ini, mantap. Kita ikuti terus video saya ya teman. Oke, ikuti terus. Oke teman-teman, mantap, dapat teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. Lepas, coba lagi. Oke, kita coba lagi teman. Lepas teman-teman. Oke, kita coba lagi. Mantap teman, dapat seluang. Oke, coba lagi. Gokil. Jatuh teman. Mantap, dapat lagi teman-teman. Oke, mantap. Udin seluang, mancing seluang. Lanjut. Mantap teman, dapat lagi teman. Oke, coba lagi. Gokil, jatuh. Oke, wah, tarikannya mantap teman-teman, tapi ndak kena ini. Oh, mantap, gokil, jatuh ya, jatuh dia teman-teman. Ini ikannya teman-teman, lumayan. Lanjut. Wow. Oke teman-teman, kita sudahi dulu ya videonya. Kecil-kecil ikan seluangnya teman-teman, tapi lumayan lah, mantap. Ikuti terus.